reka ntangire mbabwira ngo bon appétit abantu mwese muri ku meza. Umva ni Touch Radio kiganiro sport update kuri wa kane kiganiro mugiye kubonamo nanjye Olivier mu makuru wagiye anyuranye mu mikino. Injamake zacu reka tuzihere hano muri SG aho imikino imwe n'imwe bakomeje imyitozo, ndavuga handball mu gihe bitegura kwerekeza Isave. Tudatinze cyane injamake zacu reka tuzikomereze muri championnat y'u Rwanda izatangira mu kwezi kwa munani, mu gihe amakipe amwe namwe yashoje mu myanya yifuzaga, andi akomeje gukora impinduka kugira ngo arebe niba yazageraho atageze. Duhe mu ikipe ya APRFC biravugwa ko ishobora gutera agapapu ikipe ya Polisi. Umudefanseri w'ikipe wa Ruwakiyovu Ndayishimiye Thierry akaba yakwerekeza muri ikipe ya APRFC yambara umukara n'umweru. Si muri APR gusa hari kuvugwa transfer y'ikipe ya Mukura iri kongera mu biganiro ngo reko yakongera amasezerano y'umuzamu Nicolas Sebwato. Iyo ni Mukura mu gihe kandi Gorilla nayo yakomeje gusinyisha abanyamahanga harimo abarundi. Ni mu gihe kandi mu ikipe ya Sport ikiriyo nuko ubu nta mutoza bafite, uwo barafite barasozanyije ngo bari kureba nimba baganira n'undi ukomoka hanze y'u Rwanda ngo rebe nimba bamuha amasezerano. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu yacu Amavubi akomeje gutsindwa, si ugutsindwa gusa akomeje no kugaragara bambaye imyenda itajyanye n'igihe. Minisiteri ya Sport yavuze ko ibi nta federation n'imwe itabishinzwe, ni mu gihe hamaze iminsi hagaragaye abakobwa bo muri volleyball bambaye imyenda y'abasaza babo yanditseho n'amazina. Minisiteri ikaba yaje kuvuga ko imyambaro ishinzwe amafederasiyo. Tukiri ku Mavubi kandi uwo bita Haruna yavuze ko kuba bari gutsindwa cyane ntago ari babiri guturukaho, ntago nabo biyashimisha. Tukiri ku Mavubi yamaze kuba asezererwa mu mikino yo gushaka igikombe cya Afurika cy'umwaka utaha. Reka dukomereze ku yindi kipe biri mu itsinda rimwe, ndavuga Senegal yakinaga n'ikipe ya Brazil. Senegal igitsinda ibitego 4-2. Senegal ba ikipe ya gatatu yo muri Afrika itsinze ikipe ya Brazil. Hot Radio. Listen your favorites. Aho ni mu mikino ya gishuti, mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Portugal iri kumwe na Cristiano yatsindaga Iceland igitego kimwe ku busa, maze Cristiano akora amateka yo kuba umukinnyi wa mbere ku isi ukinnye imikino myinshi mu kipe y'ibihugu, cyane ko ari umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu kipe y'igihugu. Mu yindi mikino kandi yo gushaka itike igikombe cy'Uburayi cy'umwaka utaha, ikipe y'igihugu ya Norvège yatsindaga ikipe ya Chypre ibitego 3-1, maze harimo ibitego 2 by'uwo bita Haaland. Iyo ni imwe mu mikino y'ibihugu harimo gushaka amatike y'ibikombe byo ku mugabane bari kubarizwaho. Reka tuze gato twerekeza mu matransfer. Amatransfer yacu reka tuyahere ku byamaze kuba yisozwa. Reka duhere mu ikipe ya Chelsea muri iyi minsi igendanye n'ikibazo cya financial fair play, harimo igurishwa ku bakinnyi banyuranye ndetse n'igura kubo bashaka. Reka duhere ko bita Christophe Kunku, uyu muramuzi cyane, ni umukinnyi abantu benshi bari bifuzaga mu gihe Chelsea itaramusinyisha. Umukinnyi wa Leipzig yamaze kuba Chelsea imugura miliyoni 52 z'amapaundi, ni mu gihe kandi yabisikanaga no bitangoro kandi
werekezaga muri Al Ittihad avuga muri Saudi Arabia free agent cyane ko amasezerano ye muri Chelsea yari yarangiye. Mugihe kandi ikipe ya Chelsea yamaze kuba igurisha Mutaka Havertz mu kipe ya Arsenal kuri miliyoni 62 z'amapound. Iyo ni Chelsea bivuga ko mu minsi mike iraza kuba yoza n'abandi bakinnyi. Reka kandi tujye mu bivuga ko bishobora kuba biza kurangira muri uyu munsi ku munsi w'ejo. Dore mu kipe ya Bayern ngo bita umunya Senegal Sadio Mane ubwo rwose ari gufasha ikipe ya Senegal gutsinda ikipe ya Bayern Munich itayari ko yamugurisha mu kipe ya Newcastle kareba nimba bakungukamo makeya. Mugihe kandi bita Gundogan nyuma yo gutwara ikombe byinshi mu kipe ya Manchester City saha nisa ashobora kuza kwambara jezi ya Barcelona akaba yahabwa amasezerano nk'umukinnyi cyane ko muri City byamaze kuba birangira amasezerano ntazayongera. Tukiri kubongeraho bita Toni Kroos mu kipe ya Real Madrid yamaze kuba yongeraho umwaka umwe karebe niba aricyo yabasayidira ibintu bikaba byakomeza kuba bigenda neza cyane. Uwo bita Harken muri Manchester United ngo hari icyizere cy'uko uwo bita Daniel Levy umuherwe wa Tottenham yakwisubiraho akaba yamusinyisha. Hanyuma kandi muri Manchester United nyuma y'abakinnyi benshi bifuza kurukura barangajwe imbere na kapiteni wabo harimo Maguire biravugwa ko ikipe ya Newcastle nta gihindutse ishobora kuba yamwibikaho. Ni mu gihe kandi ikipe ya Manchester City nayo iyo bita West Ham ngo zinda gukora ubuhahirane akaba yakohereza yo bita Kevin Phillips y'umwongereza utarahiriwe akaba yareba ko yakohereza mo bakareba ko Manchester City yakongera kugira ku bihe byiza nk'ibyo yageze umwaka ushize ifashijwemo n'abakinnyi banyuranye nubwo imigenda ibagurisha. Mu gihe kandi Hakim Ziyech nawe ari hafi kujya muri Al Nassr akaba yasanga Cristiano Ronaldo nawe nubwo bivuga ko musanga yari kungo amakuru menshi ushobora kurangira Cristiano Ronaldo agiye muri Newcastle ifite amafaranga bigendanye ku buhahirane n'ubucuruzi bw'Abarabu. Mu ikipe ya Arsenal kandi nyuma yuko Jorginho akinnye umwaka wa mbere ngo yararyohewe bivuga ko ashobora no kuba yakongeraho undi mwaka akongera amasezerano mu ikipe ya Arsenal kareba nimba igikombe batatwaye bagitwara uyu mwaka kuko umwaka ushize babaye aba kabiri. Reka kandi makuru yacu tuyasoreze kuri yo bita Jose Maria Felix Mourinho Santos the special one ni umutoza w'umunyabigwi cyane ukoze byinshi gusa rimwe na rimwe benshi bavuga ko afatwa n'ibikaburo kuko ajya akora amakosa abantu batemera. Ku mukino wahuje yo bita AS Roma n'ikipe ya Sevilla hari kuri finale ya UEFA Europa League aho bita Jose Mourinho yaje kuba asagarira umusifuzi nyuma yuko ikipe ibuze igikombe bari banganyije 1-1 bakayitsinda kuri penalty 4-1. Yaje kuba birangira rero Jose Mourinho ishyirahamwe ryo ku mugabane w'i Burayi bibirebye biti nta kundi byarangira indiscipline case tugomba kuzikurikirana. Mourinho azamara imikino 4 adakandagira ku kibuga cyangwa se yicaye muri tribune kubwo amakosa yakoze. Reka tubashimire mwese twabanye muri Touch Sport update zo kuri wa kane nge nari Olivier Radio yari Touch Radio naho undi naho ubutaha reka mabwire ngo dusubire undi munsi taruyungoye. Touch Radio. Listen your favorites. Touch Radio. Listen your favorites. Touch Radio. Listen your favorite.